Ih, tak berperagat sanggah nih. Jadi ingat nafas nih nih. Pengadi wanten. Apa orang Pak tuh Pak? Ada di jalan ini. Iya bu. Ini kayaknya po. Jadi ini sanggah kan berperagat. Jadi lagu tuh ingat nafas nih. Pengadi wanten. Dan gitu, hancang lalu dan telun kan jadi masa lodalan. Pawidang ayah malu. Bisa aja masih bentlun modal. Pasti sibuk tuh. Nah, so bentlun lah halid waso. Nah, namun kita dan telun. Nah. Iya, Bang. Iya, Pak. Satu. Nanti ke. Niki tiang cingake proyek candi niko. Oh, mau saja kamu Riko. Rencana pin. Ki kan tiang pun ki ngai sanggah. Jadi tiang kalau ngerang duasa nih dulu, ki ngai sanggah tiang kang lapin. Oh, begitu tiang bakal ngukus sekretaris tiangnya mau nangkep ke beliau. Iya, Pak. Ini yang pun gentang, tiang pamit tuh. Iya. Terus Ini nuwun. Kok ngerang candi kan. Ampun, Sampun balik dong Raina kuang. bosen kuang tuh. Dan Pak, sampun samian Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, wonten apa niki? Yang mriki lunas selesai. Oh, makan nuwun nggih. Santri, nggih wonten apa ya? Bapak niki jadi ngerarah ijaratu peranda. Ngiring atahan nggih. Nggih, harusnya Pak. Om Swastiastu, Iya, Swastiastu kene. mate sisir atu peranda bantu sana iki nangkil wonten niki. Nyen nyen. Nih, Swastiastu. Nek. Engke. segera tuh ini tiang kan terus kada sanggah Niko. Hah? Mungkin tiang lagi ngerang duasa begini. Pengen tiang lapasin sanggah di tiang. Oh, nah. Basta mo na. Ning, may bal kene ning kalendar ning. Kabisi macaru na yo. Komlas pas ya. Lapas bentar. Pas. Nih komlas pas ya. Balandap langsung pang po pasti dah. Ben kudu saraino. Terus lainnya lah. Nah, man mantan ken ke meli di gede apa ke ngai? Segera tuh Riki mantan karya. Oh, nah, itu Pak benar itu beranda serati Banten ke ngai Banten. Ini Eh, kian tuh balandap ya. Mak apa main? mana tidak lainnya itu. Balik terus lainnya. Mak apa main? Selit itu mak. Kalau nanti nyam langsung tanya itu ngantap bang kene Banten. Oh, ini yang penjentan yang langsung pamit tuh. Karena terlalu nang kene salin lu kene raya. Oh, mang. Hah? Anda salin lu, Pak? Nih, kene. Semua nah, ampun. Oke, Ya ngiring pamit atu. Nah, hati-hati nenek kedengkak. pamit tuh. Jalan malam.
ambil lu ke studio. Ribu per TV. Oke, lihat sami ampun pulih penglukatan, ngiring muskuat sarang sarang. Tadi kami pertama muskuat tentang aku yung majang maturing siwa Raditya, Raris Munga. Ini duduk. Pamit. Nih Ratu, semua sampun raw mriki. Nih. So iki kalau lapin sama jadi benar iki kalau nih. Jadi gue saja. Tersisa tapi pelanda renda saya jadi. Dengar semua lagi hukum dulang. Aduh, mantap. Tadi gede. Kurang canggih ya. Kurang canggih ya.